Кыргызстанда биринчи жолу Палестинада орун алган акыркы окуяларга байланыштуу жакынкы чыгыштагы эскалация, анын эл аралык жана улуттук коопсуздукка тийгизген таасир аттуу эксперттик тегерек стол өттү. Иш-чараны Дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору Улуттук стратегиялык изилдөө институту менен биргеликте уюштурду. Тегерек столго аналитикалык борборлор, мамлекеттик органдар жана өлкөбүздүн алдыңкы эксперттери катышты. Это в первую очередь более глубокое аналитическое, экспертное освещение или анализ тем событиям, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке, для того, чтобы выработать определенные рекомендации, оценить риски и предложить для нашего государства. Потому что сегодня мы живем в одном информационном пространстве. Те процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, они будут влиять на весь исламский мир. Иш-чаранын башында Палестинадагы курман болгондорго Куран багышталды. Газа тилкесиндеги конфликттин саясий, гуманитардык, укуктук жактары талкууланды. Ал жерде адам укуктары, согуш эрежелери кескин түрдө бузулгандыгы айыпталып, Бириккен Улуттар Уюму согуштук саясий чыр-чатакты чечүүгө күчү жетпей жаткандыгы баса белгиленди. Туткан динине, улутуна карабастан адамзат геноцидке, терроризмге каршы экендигин катышуучулар жеткиришти. Я хочу сказать, что это очень важное мероприятие не только в масштабе даже нашей страны, а в региональном масштабе, потому что элементарно кричать о проблемах, когда они уже случились, будет поздно. Поэтому нужно еще до того, как возможны у нас определенные потрясения, необходимо вот так собираться широким кругом экспертного, аналитического сообщества с приглашением представителей власти, и чтобы вот такие превентивные меры какие-то принять, чтобы сохранить в нашей стране мир и покой. Как мы все знаем, в Палестине происходит гуманитарный кризис и военно-политический кризис. И как мы считаем, что международное сообщество, а в том числе, может быть, прежде всего, экспертное сообщество должно выработать определенные меры по урегулированию данного кризиса. Мындан тышкары, маалыматтык согуш жүрүп жаткандыгы, фейк маалыматтарга туруштук берүүнүн зарылдыгы айтылды. Эксперттер Палестинадагы кырдаалга Кыргызстан кайдыгы карабаш керектигин, жакынкы чыгыштагы абал жалпы дүйнөнүн коопсуздугуна таасир эте тургандыгын белгилешти. Иш-чаранын соңунда жакынкы чыгыштагы чыңалуунун таасиринен жаралуучу уруш талаштарды болтурбоо үчүн мамлекеттик органдарга атайын сунуштар берилди.